Ha semohe mmuhi e motle wa lesedinyana le itsamaelang ka hare ho marangrang. Re bua jwalo ka Lesotho Tribune moo teng re mathang re yang nkgong tsa Sesotho, re fihla re tshwara ntho tsa rona, re otla meqomputhi, re nka lenaneo le bitswang ka Marits'oaneng. Jwalo ka o sontso o tseba mmuhi e motle hore re thakgotse beke, mme re boetse re teng ka dintlha le di etsahala ka hare ho naha ya Lesotho tse hlahellang mona le mane ha le tjhaba le ha le dikela. Mmuhi e motle re tle re o tshele ka tsona di sa tloha. Letsatsing la kajeno re tlo tla re buisana le phala ya Sepolesa sa Lesotho, Senior Superintendent Mpiti Mopedi. Re tlo tla re buisana le yena ka ditaba tse etsahalang ka mane ka sekolong se seholo sa koetliso ya mapolesa moo ho bonahalang hona le Baroetsana le Bahlankana ba ne ba sa tswa amohelwa ka moo ka sekolong sa koetliso ya mapolesa kapa sona Sepolesa, hore jwale le bona e be mapolesa ka moso. Empa ke mona le pele kgwedi fela naheng ya Lesotho se ho bonahala hore batho bao kapa bona barutwana bao kapo baithutwana bao ba ntseng ba ne se ba qadile kwetliso ya hore jwale re ba bone ba fetoha mapolesa. E bonahala ka nnete e boholwa ke dintja, hobane jwale e ka re ka lebaka la boitshwaro le tse ding tse ngatanyana tseo ba fumanang e le maemo ao ba leng ho ona, e ka re ditaba tsena di tla etsa hore ba bonahale ba fumana ba lelekuwe ka mono. Mme re tla re hlomathisetswa dintlha tsena ke Senior Superintendent Mpiti Mopedi, re ke ruta hore na ekaba ha bana ba ne ba sa tswa kena kwetlisong, ekaba jwale ho se ho etsahetse jwang ha e le mona ba se ba lokoloha. Empa pele ho mono mmuhi ya motle, re ka o fa hanyane fela hore e mong wa bona eo Basotho ba bangata ba sebedisang ona marangrang ba ilahla ba bona ke lengolo la hae le wa lengoletsweng ke Commissioner a Sepolesa sa Lesotho, mme yena lebitso la hae ke Lebaka Matiya, mme o ngoletswe ka kotloloho mona ke Commissioner a Sepolesa. Palo e re tla e fuwa ke ntate Mpiti Mopedi mona e tla be se ntse bolela hore batho be re buang ka bona mangolo a bona a tla ba tshwana le lena le latelang. Re tle re o fe mmuhi e motle o tlo utlwa hore na e tla ha re di botla le ntate Mopedi na re tla utlwa ka ntlha tse hlahang ka lengolo, ebe o tla ba batla a di tshetsitse kaofela na. Lengolo le re letter of representation for discharge from police training college, PTC in brackets. You are hereby informed that and notified that a vetting process undertaken by the Lesotho Mounted Police Service LMPS in relation to you has revealed that your character is not satisfactory, and as such you cannot become an efficient and effective member of the police service. You will not deny that the constitutional mandate of the LMPS is to maintain law and order, and those who become or join the police service must be men and women of unquestionable character, hence the need for vetting process. It is against this background that the Commissioner of Police has directed me, as I hereby do, to solicit the reasons from you, if any, why he may not terminate your appointment in terms of section 31(1) in brackets of the Lesotho Mounted Police Service Act number 7 of 1998. Read with regulations 3(1) in brackets D of the Lesotho Mounted Police Service Administration Regulations of 2003. Your written response is expected to reach this office on Monday, 16th May 2022, on or before 4:00 p.m. Failure to respond within a stipulated time will be construed that you have waived your right. Ditaba tse tekwang mona ke tseo tse bontshang fela hore ba enwa ya seng re ntse mohlala ka lengolo la hae ho fihlela maobane ka hora ya bone a be a fanne ka lengolo leo a teka mabaka a bontshang hore na ke ka mabaka a feng a kekeng a iphumana
commissioner a mo beheletse ka thoko kapo a mo lelekile hoba jwale ho ile hwa uwa ha ba hirwa re hle re totobatse mmuye motle hore ho hlohuwe mane malapeng le metseng mo ba phelang teng ho shejwe hore na ke batho ba mofuta ofeng, ke batho ba ka tabang ba itshwarang jwang, hwa etsahala jwang ka bona. Empa le teng ntse tla batla ba rona motho o ile a kena training jwang a so ka hlahlojwa hona boitshwaro ba hae ho jwang. Empa la ho le jwalo mmuye motle re ha ho le tjena re tle re di fumane fela ka senior superintendent Mpiti Mopedi kwano jwalo ka ha ele yena ya le boemong bo botle ba hore a ka re fa tsona hore na hantle mona setjhaba sa Basotho se le ka ho fuwa hore ho etsahetseng ke ho feng. Re tle re hokahane le yena wena mmuye a Kgabane re ke re utlwe ditaba tsena hantle ka mokgwa o nepahetseng hore na ebe boitshwaro ba bana ba bo ne bo bonahala e le bofeng ha kana moo ba ka bang ba iphumana ba tlameha ho jwale ebe mosebetsi o a fela hobane ha ba se ba le maemong ana ao ba seng ba le hona wena mmuye motle e ne se le ho bolela hore kgwedi ha ba e qeta ba le ka mono ka mosebetsing ba tla be se ba sentse ba fumana lethonyana. Empa ke mona dibekenyana fela ho se ho hlaha ditaba tse tjena ka kwetlisong ya sepolesa. Ke belaela hore Basotho ba bangata ba qala ho utlwa ditaba tsa kwetliso ya mapolesa ha di nka sebopeho se tjena, haholo ha batho ba se ba kene training. Mme tse ding tse di kang ra di utlwa ntse di hlahella mabapi le taba ena ke hore e ka nna ba baithutwana bana ba bang ba bona ba fumana e le thonyana di ngatanyana tse ka mang tabeng ya hore ba ka nna ba belaelwa e le karolo ya batho bana ba tswetseng kapa ba tswetseng naha ya Lesotho matla, ba tswileng boswele ba tlwaelehileng ka lebitso la manomoro. Jwale ebe hohle mona dibakeng ba fumana dibakeng tsa moo ho etsahalang ditlolo tsa molao ka bongata bo hlollang ka hare ho naha ena ya Lesotho, ka hare ho naha ena ya Lesotho. Mme re lokela hore mmuye motle re tle re utlwe hantle hore na ena ya boitshwaro ntate Mopedi o tla e hlalosa jwang. Mme re tla etsa hore re bonnete ba hore re bone hore o sa hlile a re otlollela tsona kaofela. Ke ne ke tsena ke bala lengolo lena mmuye motle hobane ke re e tle hlebe taba o tla utlwa hore na tse tla hlaha ho yena ekaba di tla kena ha kae ho latela hore na commissioner a sepolesa sa Lesotho o ngotse ditaba tsa mofuta ofeng kwano mona lengolong. Jwale ke ntse ke le ka hore ke re mo fumane mmuya motle, empa re nne re hopotse hore ha re ntse re tswela pele ekare re tla boetse re hlwella ka mane ka matsoku ka mane re ke re hokane le ba Development for Peace Education ba bile sebakeng sa batho bana ba o rekileng ra ba le bona kwano lenaneong la hao leo le ratang la ka Marits'oaneng, ba hlahang hona ka mane ka matsoku e le baahi ba ileng ba pitikiswa ke sepolesa ka mono mmuye motle. Jwale re ntse re leka hore re nne re ikamahanye le dintlha le di etsahala tse ntse di etsahala ka mora hore ho bonahale letsatsing la kajeno Development for Peace Education e le ba sebetsanang le ho boelanya mafapha a bonahalang e le a bosebetsi fela jwale ho sena kutlwano dipakeng ka hare ho naha ya Lesotho. Ba etetse sebaka seno letsatsing la kajeno ho a leka ho fumana dintlha tse ka bang ke tsona tse entseng hore ebe baahi bao ba motse oo kapa ba metse eo e ba ile ba iphumana ba hlekefeditswe kapa hona ho etswa seo se Basotho ba ileng ba se bona sa ba sa tsamaya ka hare ho lenaneo lena se hlaha e le setshwantsho sa di etsahala tsa mohla letsatsi la monene. Jwale bana ba Development for Peace Education ba bone ho le bobebe kapa ebile ho hlokahala kapa ho le bohlokwa hore morena le tjhaba sa hae ba ke ba dule mona, sepolesa se dule mona kapa ona mafapha a tshireletso ho dule fatshe mmoho ho ke o qoqwe ka ditaba tsena hore na ha e le hantle jwale ha e le baahi ba motse e le mokontraka le yena a lokela hore a be teng ditabeng tsena hore na hantle jwale ya ileng a qala pele a fana ka taba ya tshobotsi e ka bontshwang e le taba ya tlolo ya molao e ka ba na ebile o feng
ha ele mona jwale ho hlahella ho bonahala ba mokontraka ile yena motho wa pele ya qadileng ka ho baka dikgathatso fela jwale ebe qetellong ya letsatsi setjhaba ke sona se seng se hlokofatsa le sona ha re se re se le ka hore se itshireletse jwale ba development for peace education ba re taba ena mofuta o ne o jwalo fela ya hore setjhaba se entse jwalo ba re ha ba thekesele ehlile setjhaba ha se a sebetswa hantle ho hang banka ebile tlhekefetso ena e ha e sale eo e sokang e bonwa hodima lefatshe lena mme he e tla hang hoba re fete tsena tsa mapolesa re tla boetse re ikamahanya le bona he mme ya motle re ke utlwa rona re a ba fumana ka moo ka hodima dihlaba ka moo re ke utlwa rona e ka ba ntse ba sebetsa jwang ho tloha mothating wane wa pele ho fihlella ha jwale ha e le mona jwale ho se hona le lefapha le fihlang le kena dipakeng e kgolo ya batho ba ntse ba e shebile ka leihlo le ntshotso wena mmuye motle ke ya rona maemong a jwalo na e ka ba mmuso ona o reng maemong a jwalo taba ke rona e ka ba mmuso ona o reng ha e le mona ho bonahala jwale e se le matsatsi taba tsena di etsahalletse baahi bana empa ho sena karolo eo o utlwang e ka ekare mmuso o bona eka o lokela ho e bapala boemong bono ba ha batho ba se ba utlwisitse bohloko batho ba se ba hlokofaditswe ba entse ditaba tseno tse ngata tse akgang tsa ho di iketswa ka hara metsi ba ntse ba hlokofatsa jwale e nngwe e batho ba bangata ba ntseng ba leka ho e supa ke ya hore na e ka ba jwale ditokelong tsa mantlha tsa botho na ha o le jwalo e tla ba taba e tlamehang hore e be e tlohellwa fela ebe jwale e sita hore bana ba utlwisitseng bohloko ba ileng ba hlekefetsa ho nkwe dikgato tsa molao ho bone hore na e ka ba sireletswa jwang haholoholo hobane jwale ho ntso utlwahala hore ho pitikeng hono le ho kenywa ka metsing hono ho a bonahala hore ka nna bona le ba bang ba sehlile ba qhwadile ho e ka nnang ya ba motho e se le ha a qhwalletse bophelo bohle ba hae a se a sita hona ebe a ka iphumana taba tsa bophediso a di phetha jwang ka lebaka la hore jwale a hlokofaditse. Ke tla kopa hore mmuye motle ha ele mona re ntse re emetse hore ntate Mopedi a ke a kene kwana mona mohaleng mona re ke re qaloletse fela jalo ka se ke tekile dintlha rona re tlo sheba difeng le difeng re mathe fela re dikele ho ra matheola mane re fitise mabenkele re kgutle. My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging. Bohlokwa Merchants brings you technological cleaning solutions from the US and the UK. Victory Electrostatic Sprayers.
Technology and disinfectants tried and tested in tackling norovirus, coronavirus, and other viral and bacterial pathogens in challenging environments. Kills coronavirus within 2 to 5 minutes of contact. Keeps surfaces and the environment clean and resistant to reinfection for 3 to 4 weeks. We also sell disinfectants. Our disinfectants are non-toxic, non-irritant, safe, chlorine-free, alcohol-free, and non-corrosive. Tested against a variety of pathogens including norovirus and MRSA. Persistent, prolonged, antimicrobial activity, and excellent material compatibility. To give our clients assurance, we carry out ATP testing to ensure that treatment is effective. We do a before and after, rapid method of detection of organic matter, measurement of adenosine triphosphate testing, ATP. Call us today to purchase our Victory sprayers and disinfectants for your company, schools, malls, hospitals, taxis, and trucks. For more information, call 22324660 and ask for a CDC. Have you ever walked into a store? Ke rona ba o re ile re khutlile he moye motle ntate Mopedi ra o dumedisa ntate wa ka o phetsante re a phela hlese ntate ke mpe ke bontshe hore re ka hare ho lesedinyana le tsamayang ka hare ho marangrang le bitswang Lesotho Tribune ntate mme lenaneo la rona ke le bitswang ka Marits'oaneng re lebile haholo ntate Mopedi ntate re kopa ho tadima ka mane ka sekolong sa koetliso ya Sepolesa moo ka nnete re elelletsweng ka ona marangrang hore e ka re hona le ba koetlisong ka mono ba se ba ngoletswe mangolo ke commissioner ya Sepolesa hore jwale e ka re maemo a fumanehang ka bona a ama commissioner hore a qetella iphumana a ba lokolla ka mono mme taba tsena e ka re di amahangwa le taba tsa boitshwaro ntate re ne se re mpa re ntate Kompo o tlollele dintlha tsena hore setjhaba se ke se ikutlwela hona hantle ho ho etsala jwang ka moo ntate da tu ka hopola o tle bile le ba fihlang kwetliso mona mme o feng ha bona ha ba taba tse ding ba ile ka tlameha ho ba tlasa ditlhahlobo tsa dingaka e le emeng ya mehato ya ho bona bohle ba bolokehile ba ka sekolong ka mono mme ha bohle ba ileng ba ba teng ke ba tshebetseng bao e leng hore ditaba tsa bona di a bonahala di tsamaya hantle ke bo basetsana ba bana le banna ba babedi mo hara ditaba tse bonahetseng e se ditaba tse ka ba ditaba tse ka ba fihlang tsela pele ka kwetliso e le ditaba tse amanang le bophelo ba motho ka mong mmoho le jwale ba bang e le taba tsa boitshwaro nda ke ka hona bookamedi ba sepolesa ba la ba bona o ke batho ba ho tswela pele ka batho maemong ano ya ntate Mopedi ba wetsana ke ho ba le taba ya maemo a bokulo kapa ke hobane mohlomong jwalo ka ha re bone e ka re ba belaela ka ditaba tsa bokgatjhane jwalo ka ne supile ka ditaba tse amanang le bophelo ka nnete motho ka bo mong ba hae e mong le mong ka tswa wa ka hlomphelwe bokulo kapa bothata ba hae ba bophelo ke ra se phatlalatsa mona o mang yena ona ale nka la ha jole motho ka yena ka iphatlalatsa ho jwalo ntate eno yona jwang ntlheng ya boitshwaro ke boitshwaro bo bonahalang bohlaha ha ba sentse ba le ka sekolong kapa ke boitshwaro bo ba tloang le bona kwa malapeng be ba mohlomong ha ntse ba hlahlojwa mola ho bonahala ho fumaneha dintlha hona jwale tsa hore na taba tsa boitshwaro di tsamaya jwang ha ho bona da wa fihlelong ke ditaba tse ntse di ba setse morao o tse ba tloang le tsona kwana malapeng kwana
jwale ha o le teng ntate o no so nkuwe palo e itseng ho bolela hore o tla qetella o tlameha hore ho bile ba fihlang ba ba kwala jwalo ka ha mohlomong sekolo kapo sepolesa se ne se batlile nomoro e itseng ebe ka ha jwalo ka ba soka ba hlile ba wela mosebetsi mohlomong re ka ga belaela jwalo hore ha ba so wele mosebetsing ka thata e le hore hona ho bolela hore ho tla tshwanela ho bile ba fihlang ba kwala sekgeo seo sa ba sebetsing. Oh ya ntate. Empa hanyane ha o se go hopotsa ntate Mpedi hore na hana hangata ho ye ho lebellwe hore tjhe mohlomong e se le molemong wa le ba ebang ba tla lakatsa hore ka leng la kapa ba ntse ba lakatsa hore ka leng la matsatsi ba iphumane e le mapolesa ana ntate o ka ba mosa hore ko re hopotse hore na ha dintlha tse yeng dihlokwe le tsona tse amanang le taba tsa boitshwaro di hloke hore ebe batho ba mofuta ofeng hobane re a bona hore lengolong mono commissioner o ntsa bontsha ntate hore hlile tlasa dipallo tse itseng le tse itseng tsa molao lepolesa e lokela ebe motho a itshwarang tjena le tjena le tjena le tjena le tjena le tjena le tjena yana re ke utlwa fela hore na hana hangata pele ba kena ebe ho tla hlokahala hore ebe batho ba mofuta o utlwang ba hlahang ka hare ho setjhaba. Taba e kgolo ntate ke bona boitshwaro taba ya bophelo motho ba phetse hantle mmeleng jwale taba se ba eno hore e be motho wa boitshwaro bo botle ya senang hara tse ding ditaba tsena tsa ditaba tsa molao kapa ya senang record ya tlolo ya molao ka hape jwale e ka se bontshitse e ka ba taba yana jwale felamane thabeng go fumana gona na motho yona ke motho wa boitshwaro bo ka moeleyang ka hare ho sepolesa ke ntate empa jwale ka o tla elellwa hore bana ba ne ba bile ba ile ba ya dingakeng nakong eo re neng go gopola hore ba tla kena empa ba ho ba le sekgeo dipakeng mona le ho lokela hape hore ha ba fihla tsena go thobe ditlhatlhobo tseo re leng sepolesa ka dingaka tsa sepolesa ka tleliniki ya rona sepolesa se ikgotsofatsang le ho ikgodisa hore fela ehlile ba ntse ba le mane mo itlang ba hlahloba bona teng ba fihla kapa ba fuwa hore ehlile ba bonahala ba ntse ba phetse hantle. Ntle le mono ntate Mopedi ka nnete re hlokomele ntate le sepolesa sa bona sa Lesotho hona o tluwa ntlheng yona ya boitshwaro ka nnete eo le bonahalang kgetlong lena le la se kgetlong lena fela re hlempe re jwalo ka ha e ka nna ba mohlomong ena ke qalang ho tlala tshabeng ho bona jwale batho ba kgutliswa ka mono ga le baka la ntho e bitswang boitshwaro ntate empa nnete e salang ke ya hore re nne re romelle batho re le ditsi tsa kgasolo ka ho fapakana re nne re romelle batho mono be bang ka nako e nngwe ka lebaka la bona boitshwaro bo sa lokang ho fumana hore lepolesa le bo bontshitse jwale ho fumana hore le leka ho sebetsa ka thata ntate o leka hore hela mapolesa a le mosebetsing a go itshwareng tjena le tjena le tjena bo ka medi bo tjena le tjena le tjena jwale ho fumana hore yene taba tse kang tsa mofuta o no ntate di etsa hore setjhaba se nke eka motho ha ile lepolesa o sa lokela hore a etse ntho e nngwe le nngwe a e ratang ka hare ho batho sa tsotile hore na ntse le yona boitshwaro o fumana hore jwale motho o itebetse ka nqena ke lepolesa sempa re fela na ntate hara ditsamaiso tse teng na ha ba sentse ba fitile jwalo ka ho tsona le ba batjha ba ketang ho ntshwa ke bane le etsa jwang ntate le sepolesa ho leka ho bona hore la ba sentse ba le ka mosebetsi taba tsa boitshwaro di ne di tsamaya hantle ba se ke ba nka hore ha se le mapolesa e se le ha o fedile ba nne ba tseba hore lepolesa e lokela hore ebe motho a itshwareng hantle ka matsatsi ohle ntate. Jwalo ka ho bontshitse ntate ba re qala hona koetlisong mono ba tla sebediswa ho taba tsena tsa boitshwaro ba tla tshentsa ho tla le melao ya naha e re tataisang long ho hle lepolesa tabe e kgolo ka sekolong sa koetliso ya mapolesa ke tabe eno ya hore a tle melao ya naha ena hona e re ke hore na se lebelletsweng ho yena e le boitshwaro ba lepolesa na ke
ke ditaba tsa mofuta ofe e ka sitana le ditaelo tsa bookamedi ba sepolesa tsotleng ke di-standing orders tse tla o fa gona go le polesa go leletswe eng le eng le eng le eng e leng gore ditaba tseno di a etsagala ntate ke mokgona e reng ga tswa koetlisong teke ene ya tsamaya go bahlanka kaofela ebe motho ka eme selemo tse pedi kapa lemo tse pedi pele a ka tiiswa jale a sa ka e ba mohlanka wa nako tsohle le gore a ka tswa go bele a ba santse a bokelelletswa dipenšene tsa hae se no teng ke permanent and pensionable ebe se tla gore ka mora gore jale a kene mosebetsing o tlo go hlahloba yona ditaba tsa hae ke tsa mofuta ofeng jale ha o ikgotsofaditswe ebe motho wa jalo ba ka tlišiswa e tlile le mohlanka kapa a ikelletswa nako yona eno ya gore a nna be tlasa tlhatlhomo e jwalo ba bang ba e ba lokollo tate le ha ke be re bone le yona ka sekolong ka moo motho ha ka fana kapa a bontsha ditaba tse di ka nete wa lokollo e le gore ditaba tseno se ka tsa etsagala empa ba mosebetsing re tla ela tate gore re tsamaya ka melao e mmedi e meholo wa pele ke ona molao wa boitshwaro wa sepolesa lena e re ka ke disciplinary actions kapa measures tse re di nkang le nngwe lepolesa le a qoswa ebe ditaba tseno di fediswa e le ditaba tsa boitshwaro ya bobedi ke yona eno jwale ya tlolo ya molao e ne ka reng jwale ke criminal e ba motho o fumana jwale a boya diketso tsena tsa tlolo ya molao ke ba jwale a ka nkelwa mehato ke ditshia kapa ke menolwane e teng e kgalnelang e bileng e laolang go tataisa lepolesa mehlaena le mehlaena le yong ga gona ka tsela lepolesa le ka la utlwanya ka se le ka godimo go molao mme ntate mapolesa a ntse a tshwarwa a bewa ka pelo makgotla ba bangwe ba ahlolwe ba lo hwetla tjhankaneng mang a be ba tebelwe kapa go lela kwa mosebetsing tseno ditaba tseno di bontsha gore ke mehato e matla haholo e nkuang ka batho ba ntseng ba etsa diketso tseno ga bohlokwa ehlile jwalo ka ha o tjho e lokela gore dule ntse e phuma dikelellong tsa mapolesa gore le ha kwana o ka ba le matla ano a mosebetsi o a fuweng empa matla ano a tsamaya le boikarabello bona bo hae fale gore o di etse o ntse o tseba hantle o laolwa ke molao ha o ka hodimo molao mme molao o teng o bona gore ditaba tsohle tse teng wena mo di a etsahala a hlane le mpedi ba bang ntate ke bana ba e leng hore jwale ba ka hara mosebetsi ba tla be ba itshwere hantle ba etsa mosebetsi o kgahlang setjhaba hantle ntate hangata mapoleseng a Lesotho mona hona jwale a tla ba bonahala tshebetsong re retse mohlala ka e mona bonahala dirobotong mane le kgalaneng a laola sephethephethe eo ka nnete Basotho ba ile neng ba hlahisa maikutlo hore ka nnete a ka fuwe letho ka mora nakwananyana e itseng ra bona ka nnete ha ntse a laola sephethephethe mono ka matjato le ka boqhetseke bo kgahlang batho ba fetang ba bona lepolesa le serious le mosebetsing wa lona ba re wele a ka mpa promotwa jwale ba bang ba re a ka promotwa a ka nna tloswa mo lebe jwale ha re sa tlo mona laola sephethephethe empa ra bona ntate hore ka o sa fuwe ntate jwale re ne re na batho ba mofuta o jwalo ka lehlakoreng le leng sepolesa se etsa bang hore ba nne ba loke ba tsamaya ka line eo fela ba se ba iphumana mohlomong ba kgathaditswe matlaki hore ka nako engwe motho a ntse a re o tiisitse ka nqena o fumana hore lepolesa le sebetsang le di-criminal jwale le fihla le mo feta ka maemo ka nako engwe le bile le mo fumana tshebetsong ebe se ba monga hae o fumana hore ntho ena e mo tetebetsa pelo e etsa hore a bone hore wanna ha o sebetsa hantle ka mapoleseng ka mona ho tshwana fela empa ne ke re utlwa nna dina le ntho tse kang di-program tse etsang hore ba nne ba dule ba le motivated mosebetsing ba tseba hore ba re kgahla jwalo ka eo ba re kgahlang lekgalaneng taba ya phahamiso mosebetsing ke taba ya bohlokwa empa ntate ha o ka sheba kae kapa kae lefatsheng kae kapa kae ntate ha re ke ra tlo phahamiswang kaofela ke nnete mona e motho ka nna o ka
ha e hlokahale fela e jwalo ha o sheba ditletlebo di ile tota di sebetsa ho fihlella le modimo a 65 principala e nngwe le motlatsi wa hae ho felletse hona moo ntate e leng hore matitjhere a rutileng nna le wena e sale ba le boemong bo tshwanang empa rutile bontate ba bona ba se ba re ruta ba ruta le bana ba bona hona jwale e leng hore taba eno ke mpa le mohlala fela o teng mme na ba sheba mafapheng ohle kaofela ke hore ha o tsa hantle ntate Khashasha wa tsa o kgotsofala wena pele pelong ya hao hantle haholo gore ha o ba hantle hore ke entse hantle ka nnete tsena tse ding e tla e se le bona ke nnete ha se wena le bonang o ka bona ke mohlolele e leng taba eo ke mpa e le hore ke mapolesa a ntse a buisana le ona ka ditselana tse ngata tse fapaneng e le hore ba dule ba ntse ba ikgopola ba bile ba ntse ba le morolo o tla elellwa ho na batho ba sebetseng kapa ba sebetsang mapolesa mona ho fihlella a le dilemo di 35 e ntse di le hore ka hare ho tshebetso empa motho a jwalo o ntso mmona a ntse a phahamtse hlooho ho na le a ka nna sebetsa beke tse pedi tengwe tse pedi e be taba e ne se mo tobetsa o se bile a utlwa a ka tseba hore a se ka sebetsa hantle e leng qetellong ho a hlokahala ntate hore batho ba phahamiswe ke ntleng empa bohlokwa bo motho a tsebe hona hang a tloha lapeng ho no eka wa etsahala ka nka nako nngwe hlohla sepolesa mo ratse le hore di phahamiswe ke ntho tse teng empa e tlisa de ba etsang hantle kapa bo leihlo le bonang di tlanne di fihle ho bona le hlonolo le tlanne le ba atele empa jwale dikgomo ha di kae batho re bangata ha ba tsinena ile a banna ho bohlokwa hore o tlo dumela ho sa tla ba wena ho sa sa ka nne be e mong pula ena ha e ke bene re ne le ho o konzo ka nna a tshwaela ba tsinena o tla tshwaela e mong ho sitsana ka nako nngwe ha o nyahama o nyotobela e ka nna ba ile hlile motsotsong o jwale le hlonono le sitseng ka ho wena a hlenda le mpedi ntate Mpedi re lebohile haholo ka nnete ntate ho utlwa ditaba tsena hle ntate wa utlwala ka nnete hore ehlile ka mono ka kwetlisong ya sepolesa ho hlokahala batho ba hlileng ba itwetsitseng kapa ba ikemiseditseng hore e tlo tla e ba mapolesa e le ka nnete hobane jwale ho polesa ho tlameha ho tsamaelle le boitshwaro ntate mme ka nnete ntate re lebohile haholo ho utlwa ditaba tsena hore batho ba bang ba ne ba batla hore ba batle ho di isa kwana le kwana mohlomong ba ba supe nthonyana tse mane tse kang ekare jwale se ka ekare ho tlameha hore ho tliswe ba bang ba itseng be leng bong ba morato empa ha o so tekile dintlha tjena ntate ho tla etsa hore batho ba phetseng hantle ka kelellong ba utlwisise hore sepolesa se lokela ho tsamaya le boitshwaro ba tlohelle ho nka tsena tsa mamphedi tse tsong o batla ho ba hae se tsebe hore na hantle ho nkang sebaka teng mme re lebile haholo ka nnete ntate ha re ntse re o fumana hore nne re tjhabisetse ditaba tsena re lebile haholo ntate Mpedi ke ka mane ka sekolong sa kwetliso ya Sepolesa mmui ya Kgabane so ntse utlwa hore ba banne kaofela ke ba hwetsana jwale ka nnete ha e ka ba ditaba tsa maemo ke tse ba sitisang hore ebe ba ka trota ka mono ka tsa maemo a bophelo ba ka trota ka mono ba matha ba hodimo le tlase e tla ba bothata bo boholo e re ke re mathe ka pele mmui e motle hobane ba se ba hlahelletse bane ba development for peace education ka mane ka dihlabeng ka mane ke bana ba se ba hlahelletse re bue le bona go utlwa hona e ka ba go fihlella ha jwale na boemo ba bona ke bofeng ka mono ka hodima sehlaba ka ditlhabeng tsa Lesotho ka mono ka Matsoku re ke re buise le Reverend Mosweu mona re ke re utlwa hona e ka ba ha ho le tjena ba fumana maemo e le a feng ka mono ka
hodima dihlaba tsa Lesotho ka matsoku ka ha se shote re ke buisane le yena wena Mosotho wa heso hobane ke bona ka ba hlahelletse mona hore kare ba tla fumaneha empa haeba ba sa fumanehe o tla bohlakile hore re tla be re rakwa ke taba tsane tsa marangrang hobane ke a bona hobane sentse ba le ka hore ba ke ba hokahane le rona mona re ke re utlwa ba fumana difeng ka mono empa e ka re ke bana re a ba thola re ke re utlwe re ke re tebe ka taba mona re ke re le yona fatshe ntate Mosou kgotso ntate Mosou o phetse hantle hello ntate Mosou a go re ke re boele re mo phete hape wena mohi ya kgabane re ke re boele re mo phete hape ditaba tsa ka mono tseo ka nang tsa re sokodisa ke tsona tsena tsa hona ho bitswang signal ke yona ntho e ka nang ya re tshwarisa mmampele ka sekotlo empa hela lo jwalo re tla leka re bone hore ntho di a tsitsa ke Marits'oaneng Marits'oana ke nkgo tsa Basotho tse hlomphehang haholo tse tshelang dijo tse hlomphehileng tsa Sesotho tse di tlisang mathe mme tseo kaofela tsona di jwalo ke di tshwantshang le lenaneo la rona ntate Mosou o phetse hantle ntate wa ka a hle ntate o bua le ntate Ralikonelo Joki ntate ke a leboha ntate re ka hare ho lesedinyana la marangrang le bitswang Lesotho Tribune ntate re fumane hore le Development for Peace Education le tetse matsoku mane ha se shote bathong bana ba ileng ba hlokofatswa ke ba mafapha a tshireletso mme re bua le lona tjena le sebakeng sona seno ntate re ke re utlwe rona e ka ba ntate sepheo sa lona sa hore be lona le mono jwalo ka ha ho se o etsahetse tse ngata tse ke dumelang e ka nna ba sentse le difuwe ho fihlella ha jwale le maemo ao moo e le a fumanang arena e ka ba ke a feng sepheo sa hore be le baetetsi le maemo e le fumanang arena moo e ka ba ke a feng ntate wa ke bo ha ntate ka monyetlo a hore ke fane ka boemo ba hona hantle ke hona ke tsena re mona mafelong a morena go se sekonyela ka sona sepheo sona seno nna jwale ho e taba hantle ko hore batsena etswa ke babuti go ana ena Lesotho ena sa go phala ene bobo ntate Mosou hello ntate Mosou re dilwa ke maemo a network wena mo ya kgabane o tla hopola hore ke ka hare ho maloti ya Lesotho jwale ehlile e ka re ha re tshware hantle mme ho no le bohlokwa hore re di fumane ba santsane ba le hona moo sebakeng seno se leng hore di ntse di etsahala hona teng re ke re boele re bone hona mohlomong ha ke se tjhentjhe sebaka empa ha e ba sa se tjhentjhe re tla tshwanela hore re tle re mpe re ba bone hantle ho se sane ba se ba tlile ba tle ba tlo tla ba re fa ditlaleho hobane ehlile ditaba di kgolo ka mono mohile motle ditaba di kgolo ka mono ha di nyanyana ho hang jwalo ka ha motho a ka hloma kapa hona ho nahana hore ka nna ba ke taba tse nyane ha di nyane di kgolo haholo hobane taba ke hore na le a fihla sebakeng le tlohela motho a tlwaileng pele ka ho tlola molao le mafapha a tshireletso le iphapanyetsa a tlotseng molao pele le lata tlolang molao qetellong jwang ka nnete ho bonahala ntate Mosou e ka re hlile network ya moduba ha network e sentse e moduba tjena wena mmohi e motle re tla kopa hore re tle mpe re mo nke hosane mme hosane re tla di nka di le mmalwanyana re tla di nka ile lequlwana la ditaba hobane jwale ehlile network ke ena ya hana hore hokahanya le yena hona jwale le nako ya rona ne se hlile ba tla ba le haholo e ba le rona hape e ba le tshepo e ba le rona hape e ba le tshepo ho fihlella ho sesane nakong e tlang re ne re hlophile ntlha tse pedi tsatsing la kajeno empa ile ho ena engwe ha re a qetella fela ka mabaka a network empa ho sesane teng
ke letsatsi re boetse re tla re di tla thulela ka diphatla diramo ho Marits'oaneng Lesotho Tribune e tshokgotso. My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging.